kinong shun ula penderan yaki junom ula kentaj yaki yingjan u Joseph tre syu yaki yingjan u Ephraim Henry ula jit yakajat Juda ya ulum seyon ba ui ula te ketempul jong u kum ka beneng ni kum ka khandeu ka ba ula seng bakan sa junom kani la jan kut bat ula jit ya udah bet usakri jong u ula syem ya u na kisem lang brot ula yelam ya u na kajing ap ya kilang aibun ba unong ap ya u Jacob upa jong u bat ya u Israel kanong pateng jong u kadonut ke babet udah bet ula syarai yaki ula ptin yaki dakakti kebastan kani kedeka ta kajing yathu khana syapang ka ka bangi ngilong hadu menta mani namar menin rungana persai khandian halor jong uto umot France na kani kada ngono pi ki babun hi ki penlong sisa ya kata ka senjar ka khadar kita keren benyiru ki ong ba balei ba uto pra ngelai ubor melalui kemut pi aibor hapo su konsil ni pi aibor hapo assembly lada pi aibor hapo assembly kata no aru kabha Henry ya ka kli pi ai hugaro ya kata dong pi ai hukasi to bade halor jong kata banganga soong pleng hadu menta pinangkwa banlong rausa kat balik ka ban penbet kamut pi persya kata kamut kadi kijing bha jong pi Deina kanikin kadaw ngangan ong ipidali ra kajing start ru kiong bau khlew bau sarong bau kumta Henry ya kitu kinong set kelapat ikinong thok ya yaro tingang ong badeina kanikin kadaw ladakat ba pinang sya thiet khli pim de re kibrio pide be kimrat namar tang ye kimrat la ban thiet ye kibrio na ban thiet ubrio ba im sisane namla ada bandi kata kajing basisya Henry kakan tenu senrang sisin bala sisya ngangan ong pi kin namla mano bakwa ban thiet kata kajing namla ada ban thiet pide mon song tho kata na kani kadaw ngangan ong ki babun ki among habang akren ngakana namar kadei bet hangni haman siem jongki na kata kadaw kisa ai daw da kumni kumtai tingang ong yiki lada pimon ban pet yanga nadu kisngi banangkong ngam 98 bor te pi te Henry haba pipet bat pi object iki te kani kam don jengbon bat ka objection bat ka looking fast bat ka looking fast bat ka objection bat ka looking fast objection tang ba looking fast tede nak takadaw pengang ong ipi sale idan bakano las kau thoi me tang na kajing keren pareng jong me tang kajing pronounce jong me ngang le yu kata standard pronunciation ka main hi ka dei bangin tip ya kata ka meaning ya ka meaning Henry pi tip tang ya kata ka pronunciation Henry ban translate syakaktin jongi pada ban penkelas syakaktin jongi pat phim ya nang what do you mean nak tara hap kran kle namar babun palaki bastat na kran kle tata kinya petmat ka reaction jong kini kinong ilam balang kristan lit sisa da ijli kinang perkhat baki brio jungi kita bi sisa overreaction ngada ijli sisa ngada ijli ani kidon na ili tu way pastor kamu laya lap ta hadin utong nang to na state sharp ti sapo sakap kataru dale ran se tu ino translate ki nak takadang ong fi overreaction kan mau idon iwe imes ibala kham teman bahi kai sen fnis ong nga pitep badang nga mensiwa ki ong ba
Shem ma phi hikai ma phi ya kani ka Bible yang ngam tre ngong balei mis phim tre yang ngam skola ra. Kat kinong hikai apo Saint Anthony's kita tai kan thei yang ngam skola Henry manta pade hikai do phada ro pastor tem klebi kat kinong hikai ki bah hikai ki school ru kimla kini phada pastor pade ani ka overreaction joki kumno ki mele ran kat inong hikai ba hikai college kataru imtre ban hikai ka Bible te Henry kini ki phada pastor pade ne balik ki le drama kumni ni kena ikat. Nah kata-kata ngangan OIP kena ikat sudah. Ki kena ikat, klem ram. Nama riperkat bitangi itu, salary lajong, monthly income. Salah penjot pat iki babun balang, iki balui-lui bersida. Salah, kon ke klem ran. Kataru, kumnop hamil ran. Kata kajing bun tebun ken upat, tang bawara pede dah kajing dum, kajing syai kamdon. Haka perkat perdan, haka jing le kajing kam. Kum kani salah kon kremran bat kamla ban hikai bat ka overreaction. Deina kani kin kada komut ki babun ki bapet yanga ki dom ki bitar namar bali ka overreaction jong kini ki phadar pastor ki bahikai hakani ka jat penriu jongi ka overreaction ban profit yela de pilute ki kimi ki pa jong ka jat penriu jongi Henry ki khon ki badang ki kim long kalawe ki kimi ki pa namar ban mentoy ma phi salah overreaction na kani kan kada ngong phi ka overreaction ni le kumbakil ay wan ni kendo ublay la di salang bad ublay abam jalang bad ublay mat na kani kan kadaw bakasami ka kenrum kenram hakal leng kiri ke perthai ya kani ke religion what is the full meaning of religion kamut hawa hikai ya kanu kaba phishim kaliang nano pide bin hikai bahaken le phim hikai bahaten ngi wala siu da kadot phim hikai bahaten ngim bitar ya phi